Manyaw siya, Senator Bam Aquino king gobyerno na ipatupad siya ing probisyon ng tax reform for acceleration and inclusion law o train law na mamye paintulot ning otomatikong suspension ng excise tax king produktong petrolyo. Ustong minabon niya king $80 kada bariles ing average ning presyo ning laro king world market kilub ning 3 bulan. Agpang kang Aquino ating makapaluba safeguard king batas sa kayang sinulong nga sasabing dapat siyang itoknang impamangolektang excise tax king makanining sitwasyon. Agpang kaya makasaw PAT bang bawasan ing epekto ning makasadyang pamagtas ning presyo ning laro akatukining tensyon king Middle East. Megwabalaying senador na ing oil price hike malyaryang magdulot domino effect king presyo ning pamangan at aliwa pang manimunang panyalwa na lakwas magpabayad kareng consumer. Asahan niya namang manampang nga resolusyon kaugnayan na niti. King 20th Congress, inampang na yung Aquino yung Senate Bill No. 265 maglayong tanggalan niya yung excise tax king diesel, kerosene, liquefied petroleum gas o LPG, fuel oil at unleaded gasoline na ipatong lalam na ning train law. Dikdik ning senador na yung pamananggal king buwis o tax king crudo mamiyang tambing kapasnawan para kareng commuter at mamasada, partikular na rin gagamit diesel, kalupad na rin jeepney, bus at delivery vehicles. Makabawas mo naman itiking gastos king pamagluto at kuryente na rin bale, lakwas na rin mamagkasakit at off-grid a komunidad, makanyan mo rin yung logistic cost na rin mga lating negosyo. Kawani keti sinulong niya mo naman na Kinoy, ng aluwa pang panukala, kalupan yung pamananggal VAT king kuryente at pamamiya permanenteng subsidy ka rin commuter at estudyante bang mabawas ing epekto ng balaw sa inflation. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.